I veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Amko i dobrodošao na moj kanal. U današnjem klipu, kao što sam i rekao, svaki put kada bude izlazilo neko novo ažuriranje addona ili aplikacije, mi ćemo izbaciti video u kojem obavještavamo da je izašlo i šta se nalazi unutra. Naravno, drugačije se addon i drugačije se aplikacije ažuriraju, tako da moramo da vam sve pojasnimo fino. Čitamo sve vaše komentare i ono što je prvo pročitano, znači aplikacija je ažurirana. Ono što je prvo bilo, prva poruka, to je prvi komentar koji je bio kao kritika šta biste vi željeli da se implementira. Naravno, implementacije treba malo vremena, tako da neće svaki dan izlaziti ažuriranja, ali se trudimo što prije da izbacimo svako ažuriranje. Znači svaki problem koji ste vi naveli, to jest neku promjenu koju želite, koju ste naveli u komentarima, mi ćemo probati da implementiramo, ako bude moglo, bude izaći update, ako ne, ništa, nažalost. Prvi komentar je bio da vam fali full screen, znači da imate jednostavno, da imate gore onu plavu traku koja vam smanjuje full screen i da nije preko cijelog ekrana. Malo smo si pomučili, uglavnom prvo ažuriranje aplikacije je izbačeno. Nemate više gore one plave trake, black barovi normalno zavisno od veličine mobitela će se prikazivati, tako da mislim da bi sada trebalo da bude to što ste vi tražili. Kako da ažurirate aplikaciju? Znači aplikacija se mora izbrisati sa uređaja, znači morate izbrisati, zato što čisto ažuriranje aplikacije ne radi, već ne može se skinuti na novo zbog keširanja aplikacije, jednostavno ostaje uvijek stara verzija iz nekog razloga. Uglavnom izbrišete aplikaciju, uđete na stranicu Amko kod je dole u opisu i imate novu obavijest, staru smo ostavili, imate novu obavijest gdje piše Amko aplikacija ažuriranje 1, uđete na nju, imate samo link, znači bez onoga tutorial vam je na prošloj objavi, imate znači link za skidanje i jednostavno instalirate i trebalo bi da radi sve normalno sa full screenom. Mi smo čitali dalje komentare, ja ću početi polako da odgovaram na sve komentare na prošlom ovome videu, tako da počet ću da odgovaram, pokušavam da implementiramo sve, bilo je još poruka, tako da još 2-3 ažuriranja ćemo probati da implementiramo, da izbacimo. Što se tiče listi na addonu, dobio sam vijest da su ubačene neke nove liste na addonu, tako da možete i to da isprobate. Znam da je aplikacija brža od addona, ali to je jednostavno jer je aplikacija sama, to jest kod je zastario. Što se tiče same aplikacije, šta sam još želio da kažem, morate znači nanovo instalirati. Evo bio je neki komentar da odgovorim na njega, ali se ne mogu sjetiti. Aha, bio je komentar jednostavno, ali taj čovjek nije pogledao tutorial na stranici. Morate pogledati kako se instalira aplikacija na stranici, tamo je tutorial kako se instalira, ovdje je samo obavijest. Jer znate da ne smijemo te videe izbacivati ovdje na kanal, na YouTube. Uglavnom bilo je da nekome se pojavilo da je kao aplikacija zaražena, da treba skeniranje, šta već da se odobri za aplikaciju. Ja sam rekao u videu da normalno ja sam pravio aplikaciju, na videu sam je instalirao vama, znači od nule sam instalirao i sve se vidi kako radi, tako da mislim naravno svako na svoju ruku odlučuje da li želi ili ne želi. Ja vam govorim da je aplikacija sigurna i da možete da dopustite da se instalira, ona će uvijek pisati pošto nije oficijalne Google Play trgovine, nisu neki oficijalni izvori, pa ona vjerojatno nema nekih certifikata i izbacivat će da kao zaražena. To nije zaražena, već je iz nepoznatih izvora, jednostavno omogućite i to je to, naravno do vas je. Tako da mislim da je to što se tiče ovoga videa, izbrišite aplikaciju, instalirajte sa novog linka, znači samo imate onu novu obavijest, imate novi link, instalirajte. Ako vam slučajno nešto ne bude funkcionisalo, ja sam testirao, nisam na svim uređajima testirao, jer nisam stigao stvarno. Pokušavao sam to implementirati, trebalo mi baš dugo vremena. Ako na nekim uređajima ne bude radilo, izbrišite pa vratite onu staru verziju, imate onu staru obavijest. Znači ja sam staru verziju ostavio, ako ne bi bilo nekih komplikacija, tako da imate staru verziju da instalirate, ona bi isto trebalo da radi sa svim, da kupi liste i sve. Tako da probajte, javite mi da li je to što ste vi željeli. Da li mogu još kako da unaprijedim aplikaciju, imaju komentari za daljinski upravljače da se listiju kanal, to ćemo probati da implementiramo, to moramo i na addonu da implementiramo i bilo je za kada se klikne da se šalje slika na ekran, mada to imate i na samim mobitelima onu opciju kastovanja, ali mi ćemo probati da implementiramo i u samoj aplikaciji. Tako da mislim da je to.
Hvala vam puno svima što ste gledali, hvala vam puno na podršci, baš dosta pregleda, lajkova, komentara, baš pregršt i pozitivni napokon, navodno je bilo dosta negativnih komentara, ali ja kažem opet, ako puca nešto, to je do listi. I ja se nadam da je aplikacija dobro implementirana, da je, nije samo naravno, ja nisam samo izbacio proizvod kao aplikaciju, ja sam vam izbacio da imate da gledate, tako da trudimo se da liste budu ažurirane i da će to valjati kako treba. Do sad je bilo sve korektno i dobro, nadam se da će tako i ostati. Ubrzao sam se baš. Hvala puno svima, pretplatite se na kanal. Naravno ja ne želim da spominjem, imate dole linkove sve, ako neko želi da podrži kanal, imate dole linkove kako se može podržati kanal, to sve znate. Jer treba ovo se održavati, serveri sve, uglavnom da ne spominjem to, pretplatite se na kanal, imate i grupu dole, imate i stranicu, imate komentare, podijelite sa prijateljima. Naravno znači uvijek da se podijeli jer volimo da imamo što veću zajednicu, kanal da raste i tako dalje. Mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, a do tada veliki pozdrav i ćao.